Yesu nashimwe, amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi mbafitiye topic ikomeye cyane, ni topic ivuga ngo nonaha ngaha Imana irahagurutse. Nonaha ijuru rirahagurutse. Hanyuma rero njyewe muri kumwe, amazina yanjye nitwa Claude, njyewe mugiye kuganira n'ijambo ry'Imana, amazina yanjye nitwa Claude. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire ngo nonaha ngaha ku buzima bwawe ijuru rirahagurutse, rije kugushyira mu mahoro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu. Ni Zaburi 124. Ubwo abanzi baduhagurukiraga baba baratumize bungure tukiri bazima. Mu yandi magambo, Imana yagibana natwe, Imana igenda idushyigikira. Ariko iri ngiri ntabwo ari ryo jambo twaje kuvuga uyu munsi, ahubwo ijambo twaje kuvuga ni ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ngaha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro uwo bacuniraga ingoni. Aho ngaho rero niho turi kuri iri jambo. Kubwo kunyagwa kw'iki? K'umunyamibabaro, ko gusuhuza umutima k'umukene, nonaha. Mu yandi magambo, ijambo ry'Imana riravuze ngo nonaha ngaha Imana irahagurutse ku buzima bwawe. Nonaha ngaha ije kukugirira neza. Nonaha ngaha ije kugusetsa. Nonaha ngaha ije kukumara umubabaro. Nonaha ngaha ije kuguhoza amarira. Nonaha ngaha Imana ije kugutabara. Imana ishimwe. Nonaha ngaha ijuru rije kukugirira neza. Nonaha ngaha rije kugukura muri bwa buzima. Nonaha ngaha ijuru rigiye kwivuga ku buzima bwawe. Nonaha ngaha Imana igiye kukubakira. Nonaha ngaha ugiye kubona akazi. Nonaha ngaha Imana igiye kugusetsa. Nonaha ngaha Imana igiye kukugirira neza. Nonaha ngaha gahunda ni nonaha ngaha. Haleluya, Imana ishimwe. Gahunda ni nonaha, gahunda ni nonaha. Nonaha y'Imana. Iyi saha Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Iyi saha Imana igiye kugusetsa, kandi gahunda ni nonaha ngaha. Nonaha ndahagurutse. Iyo ijuru rihagurutse, nta muntu n'umwe wabasha kuvuguruza ijuru. Iyo ryahagurutse ibintu byose biremera. Iyo ryahagurutse nta kintu na kimwe kidakunda. Nonaha ngaha, nonaha ndahagurutse. Nonaha ngaha nje kugukorera ubukwe. Nonaha ngaha nje kukwambika. Nonaha ngaha ibyo wari warabuze ugiye kubibona. Nonaha ngaha, nonaha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro wa undi bacuniraga ingoni. Abantu bararebaga bakabona nta cyerekezo cy'ubuzima ufite, bakareba bakabona nta buzima, bakareba bakabona uzarinda upfa, nta kintu na kimwe wigejejeho. Ariko nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo nonaha ngaha ijuru rigize gute? Rirahagurutse. Ijuru rirahagurutse, rihagurutse kuza kukugirira neza, rihagurutse kuza kugukura muri bwa buzima, rihagurutse kuza kugufasha. Nzaninginga Imana ngikwereke Yesu mwakire nawe, niko nkusabira. Umwakire nawe nicyo nkusabira. Imana ishimwe. Hanyuma rero ndagira ngo wowe utarakanda subscribe, ukande subscribe wowe uri mushyashya, kugira ngo ikiganiro cyacu ijambo ry'Imana ryose tuzanye aha ngaha kuri YouTube mujye muhita muribonera ku gihe. Mbagira ngo dukwirakwize ivugabutumwa rigende rigera ahantu kure, kugira ngo tugere ahantu kure atari aha hafi. Wowe utarakanda subscribe ujye unayisharinga, ukande ku katima, ujye ugenda unakandeho, kugira ngo twese tujye tugabanira imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana rigende rigera ahantu kure. Reka mbasengere mu izina rya Yesu. Hanyuma iri jambo ry'Imana, kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ijuru riramanutse. Nonaha ngaha tekereza ikibazo wari umaranye iminsi mo nacyo, utekereza ibigeragezo wari umazemo iminsi. Icyo kibazo ukibwire ngo nonaha ngaha ijuru rirahagurutse, rije gushyira mu mahoro bya bindi natekerezaga nkabona nta cyerekezo. Imana igiye kubigira neza, igiye kubigenza neza. Ijuru rirahagurutse ku buzima bwawe, rije kwica nkete. Data, mu izina rya Yesu, sengeye buri muntu umwe wese urebye kino kiganiro, umumero umugisha utagabanyije, kandi umugirire neza, wagura amarembo ayari yarafunzwe uyagure mu izina rya Yesu. Umumara umubabaro, abari bafite agahinda ubamara umubabaro mu izina rya Yesu. Ubatabare, ubakure muri ubwo buzima, ubagirire neza, ubasetse. Buri muntu wese urebye kino kiganiro umusetse mu izina ryawe Yesu Kristo. Umuntu wese dukunda kudukurikirana umusetse muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Tugufitiye icyizere yuko hari ibintu uremye muri aya materaniro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.